Gininagan ti JRM Ilokano Discipleship Group, ti Jesus Reigns Ministries Hawaii. Kumablao kami manen kada kayo, kadeto'y panagadal tayo ti sasauen ti Biblia. Digito'y upat na bersikulo nga Adalen tayo ita. Ket naadaw da ti sermon ni Pastor Mark Awaaw iti Domingo nga napauluan ti Revelation. Dejay ti paulo na wenno PAKAAMMO ti Ilokano na. Ket dejay nga dagitoy nga bersikulo nga Adalen tayo ita ket naadaw da kadayjay Isaias 40 bersikulo 5 aging ganat 8. Ket dagitoy kakabsat ti mangipresentar kada tayo kadagitoy nga bersikulo itatang oras jay John 1 verse 14 ti panakabagi ni Brother Frank Wicks, John 5:24 ni Sister Rosalinda Wicks, Isaias 40 bersikulo 8 Sister Nenita Mamaclay, ket Jaymet Isaias 40 bersikulo 5 ti panakabagi ti numutoy biyang. Dagiti man kakabsat kumati kalikaguman mi nga masursuro tayo amin. So kasday jay panangilawlawag ko tunggal sa Bible study tayo. Saggaysa kami nga mangipresentar kakabsat kadigijay bersikulo nga napili mi. Ket ilawlawag mi no anya ti maawatan mi kadigitoy a bersikulo. No anya ti naadal mi kadigitoy nga naadal mi ti biyag mi. Ket iaplikar mi digitoy kunak kuma nga naadal mi ti biyag mi. Ket masursuro ken may ruam tayo kuma kadigitoy nga panggep mi kakabsat digitoy man maadal tayo kuma ti husto nga panagdengeg ti sermon panangilista kadigiti bersikulo nga nangegan tayo jay homily wenno sermon panagadal tayo kadigiti bersikulo nga kas homework tapnon may surat mo no anya tinawatam kalpasan na panangbukal mo kunanay jay dayjay na sursurum manipod ti bersikulo wenno ti sibubukal nga sermon nga nangegam. And then kamaudyanan na panangilistam kadigiti addang wenno panggep mo nga aramiden tapno may iaplikar mo dagitoy nga naadal mo. Ket timet ekspektaran tayo wano ti manamnama tayo kuma nga pagbalinan tayo no kumano wen ken mabalin nga maaramid tayo digitoy nga kalpasan ti panangiaplikar tayo kadigiti nasursuro tayo ket umuna matubay ti biyag mo asumurot ti sursuro ta Biblia. And then ti may kadwa agbalin tayo kumaamin nga pudpudno nga Kristiyano nga sumursurot ti bilin ni Apo Dios. Dayjay kayat nasawen masurutan tay kuman ti pagayatan ni Apo Dios ken mangibinglay ti nasursuro tayo kadigiti pamilya tayo kakabagyan tayo ken gagayan tayo. Ket itangarod nakasagana kayon. Okay. Rugyan tayo maruden ti diskusyon tayo mangrugi kada Frank Keniros. Hi Frank. Hi Hello. Rose. Hi Rose. Okay, without further ado, let's listen to what Frank is going to share first. Okay, well, in the sermon, Prepare the Way, and the title was The Revelation. The verse that I chose for this week is from John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,
full of grace and truth. I remember that verse in the first point of Pastor Mark, revelation of God's glory. Yeah, so let's find out what you understand from that verse. Okay. Well, first, the Word, which is Jesus, came to this world to save us, to save me from our sins. This is so amazing that he would come and live among us, both as a human and God, just because he loves us and wants to have fellowship with us. He loves me, a sinner that deserved to die. This verse spoke to me as I pondered on his word, and as an 18-year-old in Milwaukee, Oregon, USA, I realized I was a sinner and felt convicted of my sins and asked forgiveness from Jesus. He was and is the only truth, as his words both in the Old and New Testament reveal. There was or is no other way where man can be saved. So I'm so thankful that he came in the flesh. You know, he came to his people, the Jews, but not only that, as recorded in Colossians 1:27, to them God willed to make known what are the riches of the glory and of the mystery among the Gentiles, which in Christ in you, the hope of glory. So he came for all the rest of us, Gentiles, from every nation. So anyone that's not a Jew is a Gentile. And so he came for us also. He lived among the people and showed me his glory, as he showed he had power over everything. He is the exact image of God and is full of grace and truth. The word of the Lord Jesus will last forever. Amen. So now that you have shared how the verse spoke to you, we'll go to a bigger picture now. What have you learned from this in relation to the sermon, Revelation? Okay. Well, I learned from the sermon that God revealed his plan to me, or to us, in order to have a personal relationship with God the Father, with Jesus, his Son, and the Holy Spirit. Jesus had come as a baby, and he lived on the earth for 33 years. He is coming again, as Isaiah 40:5-8 shows. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh will see it together. God has spoken this, and it will happen. He goes on to say that our human lives are very short, like grass or flowers, which grow up, live a short life, and dry up quickly. The same for our lives. However, we are given an opportunity to have a relationship with God, the Father, by accepting his Son to be our Savior. If we don't, we will be separated from God in his beautiful heaven for eternity. During the sermon, the pastor gave scriptures on what we can do to be saved from our sins. These scriptures are from the Word of God and are 100% truthful. Isaiah 40:8 states, "The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever." So what can we do to find God in our lives? And what can we do when we have Jesus as our Lord and Savior? First, as the message said, we must be saved. As it says in John 5:24, "Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life." If you are a Christian, then listen to the sermon again. You will see that we are to, as Christians, to submit, to serve, to share, to shine, to be strong, and to be steadfast. And how would you apply all this now?
Yeah, this is again an important part of learning from the Word is how can we apply it in our lives daily, and how can I do that? So I plan to remind myself of these attributes that I just shared that will guide me into a deeper relationship with the Lord Jesus. I plan to take one each day this week and think about it for that day. For example, submit. I will look up scripture that show me how to submit more to God. I can remind myself during the workday as well as when I'm at home. You have covered the 7S that Pastor Mark mentioned. And I have observed your focus on how God has revealed His glory. Although Pastor Mark revealed His glory for the first time when he was born as a baby, where a few saw the glory. And Isaiah 40 verse 5 says that all will see the glory of God. And this has been tied up with the mandate that we as Christians prepare the way. Mm. So there is an active part that the message has challenged us to do. And I was waiting for you to go to share, to shine. So do you have any steps on, because you mentioned about getting saved. You mentioned about submitting. So how about getting people saved? How about the action part, like sharing and being light to others living in darkness? Sure. Being strong and serving God. Mm-hmm. Yeah, of course, as we live our daily lives, we want to be right with God and we want to continue to grow in Him, but it's our responsibility, guided by the Holy Spirit, to witness to others. And we can witness to others by our actions, Yeah. or we can witness to others by our words. Yeah. And we want to do both as guided again by the Spirit of the Lord. And so that's a daily activity. As you're living in the day, it's not just doing a devotion in the morning and forgetting. It's reminding yourself and thanking God throughout your day, whether you're at work or home, and come in contact with people asking, how can I shine for them? How can I be helpful to them? How can I share the gospel with them? Thank you, Frank. You're welcome. Oh. So we have an incoming call, but do we still have time to go into what Rose is going to share with us today? So all the while we have seen it here, both the handsome and lovely couple are both on the screen for everyone to see. So this time we're going to listen to Rose. Kumusta ka, Rose? Magandang araw po sa inyo lahat. Bangal daw yung amin, yung adlaw sa inyong tanan. Di anak po ni. Nandito naman po kami. Dadtoy kami amin manan. So, ano sa akin, Tagalog ko lang dahil medyo panang salita ko mix, sabi nila. So, yung prepared the way ni subject noong ni pastor for the whole month at ang revelation every Sunday. At ang napili ko naman ay ang John 5:24 na na-attach ni Brother Frank kanina at binasa niya. So I have to read it in English at saka isabihin ko rin ang aking naiintindihan sa Tagalog. Okay. So ang John 5:24 nagsasaad in English, I tell you the truth, whoever hear the word and believes in him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life.
Yeah, So- that I remember that has been in the 7.7S of Yes. Pastor Mark, because the way that he has been building up his sermon from the start is it is leading to us getting involved in preparing the way, and he has arrived at that point that for us to be able to help and partake in preparing the way, of course, the first step is To say. masapol nga na-save tayo. May salakan. May salakan tayo. And so, you are sharing on that subcategory. Okay. Yes, Because that's how the word is It's spoke the to first you. category, most important one. Yeah, it's true. So sa passage na ito ay nagsasaad na kung sino man ang nakarinig sa salita ng Diyos at naniniwala sa Amang Diyos na nagpapunta kay Jesucristo dito sa lupa ay may buhay na walang hanggan at malamang sumpa na kanyang matanggap sa kanya. Makakalaya din siya sa mga sumpang kamatayan dahil sa kasalanan galing sa ating mga ninuno o sa ating mga unang magulang na si Eva at Adan. Sa halip tayo ay nakaligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na namatay sa cross dahil sa ating mga kasalanan. So, dito ko naintindihan kung paano kabigat ang salitang ito ng ating Panginoon. Yeah, totoo. And then anamot nga ron ti na adal mo kadetoy, kadeta nga panakaawat mo. So, tinaadal ko in Tagalog version, natutunan ko rin ang mga salita ng Diyos sa ating o nabasa man o narinig natin na mga salita ng Diyos ay dapat tayong maniwala kay Jesus na siya lamang tagapagligtas sa atin sa kamatayan dahil sa kasalanan na nagawa natin. Tanggapin siya, isurrender natin ang ating buhay sa Kanya, magsisi tayo, maging pagpakumbaba upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Sa pamamagitan nito, inihahanda rin natin ang daan at muling pagbabalik niya dito sa mundo para kunin ang mga pinili niyang anak. Amen. So, anamot nga ron ti application, kasanot steps nga rabiden para mai-apply natin ang mga ito. At itong step na naging naisip ko rin, dito natin ipapahayag ang kaluhalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagpakita ng pag-ibig sa Kanya, ang ating malaking paniniwala at pananampalataya o faith sa Kanya, at maging malakas tayo sa Diyos o palagi tayong manahan sa Diyos. Amen. Yeah. Frank, Rose has been using deep Tagalog words with her explanation. Amen. Yeah. At sa huli kong sasabihin sa lahat ng ating tagapakinig ngayon, tayo nagpapasalamat kay Pastor Pat dahil narinig ko ang kanyang explanation sa Ilokano. Tayo po'y talagang matatat sa mga salita niya dahil dito sa Revelation, dito tayo maging malapit at maging malakas sa Panginoon. Dahil sa lahat ng dahil sa mga nangyayari natin, tayo dapat natin ipakita sa ating kapaligiran o katrabaho natin na tayo ay hindi dapat matakot sa kabila ng pandemic na ito. Yeah. Paghandaan natin ang kanyang muling pagbabalik pagbabalik ang tanging tagapagligtas natin na si Jesucristo. Amen. And I will let Frank do the usual end of your sharing. I always like to share to give all the praise to our Father God
to give praise to Jesus Christ, his Son, and the Savior of the world, my Savior, and to the Holy Spirit, our counselor and guide. Amen. Ket ita mangagantay mo at ni Sister Nita. Hello. Hi, kumusta kay amin manin? Nimbaga malamyo, nimbaga bigat yuwen no rabi kakabsat. Maayong buntag kaninyong tanan sa tinuman tiyan niyo itatak kakabsat. Ket anamot nga rod ti may share mo ita. Ti i-share ko ita, Isaias 48, when Isaias kapitulo 40 versikulo 8. Juan, sige. when magango ti ruot ken malaylay ti sabong, ngem mataginayon ti sao ti Dios tayo. Kaalig detoy jay imbaga ni San Mateo, ti San Mateo 24:35. Mapukaw to ti langit ken ti daga, ngem pulos adin to mapukaw dagiti sao. Po, mayat deta. One, ti in quote ni Pastor Mark at Isaias, ket napanunod kumot ngayon na yun di San Mateo. Taday di ti pudpud na lawag. Kaya, so, anamot nga rod ti panagawat mo kadagitoy. Ti maawasak ka detoy, dagiti bambanag ti deto nga lubong ket mapukaw danto. Agpatinggan to amin na bambanag ti biag ti tao. Dagiti sanikwa, posisyon, kinalatak ken panakabalin ti tao ket lumabas to amin. Ngem agtalin na edto nga di agbalbaliw ti sasao ni Apo Dios. Mayat, bata. Pepeso. Ket ti pakabuklan dito nga naadal mo kasanumot nga ro ti panaka i-share mo kada kami dito. Tinaadal ko dito nga persikulo nga may connectar di sermon. Kadito nga tawen mi nga da kami ti makungkuna nga sunset years mi ken lipat. Siyak na dyan. Nasken nga titurong ti attention mi ket ti agdama. Pagdamit ten umanay a pagbiag aginggat si bibiyag kami. Sa anen masapul nga manglukampay ti sanikwa ta di kammet maitugot ti langit. Sammet a kasapulan nga panunutan mi pa ti mangibati ti parakaditi anak mi. Gapu ta kabailendan ti agwaywayas, babaen ti Adalen nga naitulong mi nga magunod da. Tilaing nabati akalikagom mi ket miibinglay ti anyaman nga maibati mi ti sabali. Ket gaputa tilaing sasao ni Apo Dios ti kinabaknang nga adda kada kami. Isu ti pakaiturungan ti amin nga atensyon mi nga iburay ti sabali. Gaputa makitan dagiti pagilasinan nga umasadegen ti panagukom ni Apo Dios ti lubong gapu kadigiti agsasaruno nga didigra asang sangwen tayo. Dagiti panagturay ti violence ken disunity dagiti agtuturay ken gobyerno nga mabalin nga panagbetak ti gubat. Agraman ti panagraira ti kinadakes. Kasapulan nga amin nga Kristiyano ket makibinulig nga mangiwaras ti sasao ni Apo Dios. Tapnon umado ti panakaisalakan ken mailisi ti masasao nga tribulation times. Makibinulig kunadat jay ilo-ilo sa jay bulig. Tamang kunadat jay Visayas makitinulong ti kahit nasawan nga mangiwaras ti sasaw ni Apo Dios tapno umad-ado ti maisalakan. Ala ado dito na sursuro ket anamot ti steps nga remedem nga may aplikar dagitoy. Ti panagkaiaplikar dito no pa nimbaga ni Pastor Mark na saan nga nasken nga graduate ti Bible School
tapno makatulong tayo nga mangi kasabati sasaon ni Apo Dios. Kasapulak ti makipagadal ti sasaon ni Apo Dios, babaen ti panagbasak ti Biblia, panagdengeg ti sermon king kastoy nga Bible study, Wow. panagkararag ko tapnon ti espiritu ti mangted ti wisdom when umad adupay ti amok may panggep ti sasaon ni Apo Dios. Napateg dagiti pito nga S nga insuro ni Pastor Mark tapno makatulong tayo nga mangisagana kaditoy may kadwa nga idadateng ni Apo Dios, Apo Jesus. Masapol nga salvation ti umuna nga kalikaguman tayo. May kadwa submit when isuko tayo ti biag tayo kina Apo Jesus. May kalo serve. Agserbi tayo babaen ti na duma-duma nga wagas. May ibasar ti saguday when bendisyon nga ipaen na kada tayo. Wow. Balik kahit nangasawan, dito serve. Do kasparigan panaglutuan ti gifting mo, wano pa nagdalos, wano pa nag-welcome, wano pa nag-follow up. Amin digito, mai tulong da nga makareach out deta ket panagserbi deta. Hala nga preacher ti agserbi ngamin kakabsat. Then shine, agray-ray kumati kina Kristiyano tayo ang makita ti biag tayo. Wow. Share, ikasaba tayo ni Apo Jesus, babaen ti sasao, aksyon, aramid ken testimonyo ti biag tayo. Wow, so deta imbaga ko na yan. Stay strong, kasapulang nagtalina edak nga napigsa ti pamati, salunat ken na espiritual na kinapigsa, gaputan na rigat ti sangsangwen tayo, kadigito yung parawen. Katika umodyanan na, S. remain steadfast. So nga S. Agtalina ed tayo kuma, nga napudno ken napasnek, ti pamati ken determinasyon tayo, nga mangitan-ok tinagan ni Apo Jesus ti biag tayo. Wow. Thank you. Sapay kumata, denggan na kam tumaninto no sumarunong nga lawas, Yeah. kada ti mo ilang oras. Yeah, Okay. Huwebes. Thank you. Timet napilik ket jay Isaias kapitulo 40 versikulo 5. Ngem paggidanek man lang nga ibasa idan akakuyog jay paltiing kapitulo 1 6-7 gaputa aglabes manen ti oras tayo. May parangarang to ti dayag ti Apo ket makitan to ti amin at tao. Ti Apo ang mismo tinangikari iti detoy. Ipaduyak-yak tayo ti agnanayon a dayag ken pannakabalin ni Hesukristo. Amen. Kitain niyo, umayan ni Jesus a silulugan kadigiti ulep. Makitan to ti tumunggal maysa, agraman dagiti nang duyok ken kuana. Dung awan to dagiti tattao iti amin na pagilyan dito'y lubong. Maaramid ko maakasta, deta ti sasauen jay paltiing wenno Revelation 1 kapitulo 6 aging ganat 7. Ti naawatak kadeto'y kakabsat. Ket jay may kadwa nga idadateng ni Apo Jesus wenno second coming ti bagbagana deto'y Isaias kapitulo 40 versikulo 5. Ket deto'y ngamin ket kayat na nga ipaneknek nga makitan to amin at tao ti kinadayag ni Apo Dios. Diyan ngamin imuna nga yaay na ket dagiti laeng agpaspastor ken mago tinakakita iti dayag na idi may ditoy lubong nga kas maladaga. Kayat ko nga ipaawat ti implikasyon detoy nga paltiing versikulo 7. Nabasa tayo ijay kinunana nga dung awan to digiti tattao
iti amin na pagilian ti lubong. Diyeng amin yu umay ni Apo Jesus nga mangukom ti sibibiyag ken natay detoy sarsaritaen detoy paltiing. Ket dua ti mapasamak to may panggep kadigitoy. Umuna, agragrag-o nga sumabat ken Apo Jesus digiti mamati, ta daytoy ton ti panangakop ni Apo Jesus kadakwada nga mapan makipagyan ken kuana iti langit, daytoy makungkuna nga rapture. Ket agdungdung automet digiti saan nga namati ken Apo Jesus, ken amin nga dinapakawan ti basbasol da. Ta daytoy tungaminen ti rugi dayjay masasao nga tribulation nga napalaos nga panagtutuok ti entero nga lubong. Nailadawan tayo daytoy idin kaday di sermon ko nga signs of the times sumagmamanong nga bulan ti napalabasen. Ket dagitoy met tinaadal ko kakabsat. Masapol nga pakaammuan tayo amin at tattao. Nga umuna, agbabawi da, kadigiti basbasol da, ken awaten da ni Apo Jesus akas Dios nga manubot ken mangisalakan. Ket digitoy met, ti masapol nga aramidan tayo. Tay ko nakitay, agbabawi tayo amin, kadigiti basbasol tayo, awaten tayo ni Apo Jesus akas Dios aman nubot ken mangisalakan, ket digitoy ti aramidek iti personal nga panangyaplay ko kadetoy naadal ko. Ituloy ko ti agserbi ken Apo Dios babaen ti social media ministry. Agadalak ti adupay nga sasao ni Apo Dios nga ibinglay ko ti tattao. Agkarkararag kami ken Nenita para ti adupay nga madanon mi nga tattao babaen ti Facebook. Ket kiddawem mi met nga ikararagan da kamkad kuma kakabsat ken Nenita ti manayon na salun at mi pay tapnon makapagserbi kami pay ken Apo Dios. Ket dita nga ruden kakabsat ti pagpakadaam mi kada kayo, agingga namanen inton sumaruno nga Huwebes para ti sabali pay nga Ilokano Bible study tayo, ket tinagan ti Ilokano Discipleship Group ti Jesus Reigns Ministries, agyaman kami ti ingkay panagdengeg.